page yakini ki question mo ki bade jong kasih tet jong kasih tet kasih tet paper tu te kidon lang ber ki jubab hadin mo te kini ke ba ningkong gadi ka pasej te to sa persamaan pule la dema persamaan post ke video sa pule maba da pule yang aro ka simpor maka jerong pelat teknik ke beteng kan ke stand duk ne puwe ne pu ar ta indah penya sa ka ne pulai ma teknik ne pulai ne pusaru kana hab ja kan ka question jong kan ka passage ma te ne penya sa ni silang ma question nomor ne punruk ne punyuk ne pra ne khandai ru na hablang kan ka passage tong ini apa nak senika silang mah kini ka dewe bagajing pule kini ka poyom halum baca jubab kijing clean adu spa adu spa sanda ka bajit ya ki jubab ka badi te api pule ya kini ka poetry mah kapom te kidan kini kijing kali harum to sa persiapan penyala penting pagi ya jubab mah silang mah tapi bahas ko bhai phi dapat ikni ka video ro ile ban post chua mo sapule marba ngara khamia state kandiat ile se pim lo pi ile ban post chua tu kan ka spa andreu dengan penpule no mangama kawai pakawai kakten kadan laka kramar bat kadai kababut ya ka ani ke jubab di ka ain mo te tak ne pe ke spa nyo bang katkum katri language formula kakten ka balai thar language formula kadai jubab di ka nomor lai baya pher na banta ka jalla ba kren hindi wat ka jalla bom kren hindi te ne pe ke ba spa pra ong kanoi kai ka wanra ya ka jikto ya rapat penang pentadi ki kun kun thei tentu katarak tin khar mo tebat ka tha ya kena kenro nata ka pha ya ki khna ban pe kena bat ka sa pha ban tho halor jokate ka jingtho ne ka jingtho na ka benta ka noi kai ka te ka jom di ka aktiar ka ba shisha tang ini apa juga sakan lembar cispa kendai kajing tuj pat nang bahaya ka kten kamut ane ko jop diken bar sau kren pule ban tho bahaya ka kten te cispa chpau ong ka ba pule ning kong na try sa click bottom of approach ka ka ban haka tani kidon option hadu A, B, C, D, and E te hani kedon te hani kan juga dengan barlai kapan ka A mo ka sur kapan sa buat E ka dak kapan sa number B kena kapan sa ka D kentin buat C ka dei senten tang pe sa ka bas kat way mo kano nakine harum ka bahasa nia ngej haki seng nia theory ka bahaya kenalang social interaction haka bayade ibat ka jingyo jingnang ya ka kten te coba ni kedikin namba sauma kinung pule kten kidon kam ban ya kren lang perah kena pengen apa caka question number kat ar kajing antat kum ka soft skill kaya dai bat ka coba ni kedik ka pule ma te ka sebab khalai ka hamba ki kena ki pule ya tin banyo kami jam kata kajing penroi mutation kanang katin kadai ka juba ko dei number r palong saban ka katin ani extrinsic tengah-tengah peja sepakat saum
Kemudian kam ke kelas hikai tin kalong ban ailat yaki kena kamu kejuap ni kadai ma ya keren lang. Ini besok ya. Sepakat san perang haba hikai ke kelas ke download kijaj kena inclusive classroom unuh kanon hikai tin kidai ban. Hantu cuba kadikan bar yarap yaki takaba penon kam yaki jaj ki buit ban hikai sepakan reu kumno kano nakine kalong ka badon kampan penang bahaya ki ketin tika cuba kan kadika nomor lai penyo ya kajing bit haka ketin bat kajing tuj haka ketin sepakat nyau ka no hikai ketin ubanang bah bat ubat tuit kajuba kan kadika nomor penbun haka jing keren ki kena dan beta kasi sepakat perah kajing bun jong ki kena bala seson kalong na bantaka jinol kam jongka dash batka jing nang haka dash mut ka jom ka demu kajing nang jing start batka ketin te kasi sepakat kendai pat kalong kajing nang ya bun teliki ketin moti lingkol sims kamut jom ka dikin bersau penon kam kat bala ban penon kam dekat ketin keren jongki kena te ka saka wipat ke dispar pau an kit ulong kena baduna kajing yo ikum no hikai ketin fidei ban ka jokon kede kan bersau no kan syai tak aba penon kam yaki intonation bat sange de artet bat duduk non kam nakitiar ban tak tanya kadang download na ki kandidat kini download ke kasih mah te hang ne ngampat airi ya ki jupap mah ki cok kita hadin ki jupap de kan sa pentik lupa ne kam kenapa kam sup ya pi mah tak boleh sibun